Barcelona Juan Laporta aravuga ati umwaka utangomba guhangana na Real Madrid ati kandi uretse guhangana nayo muri Espagne ngomba guhangana ku mugane w'Uburayi. Target ni Haaland. Aravuga yuko umwaka utaha kuri projet za Barcelona bifuza ko umwaka utaha muri sama bagomba gushora amafaranga yose ashoboka kuri Haaland bamwerekana New Camp. Ubwo bazaba ta stade nshya bakaza bafite n'umukinyi mushya w'igikomerezwa. Nta wundi ni Haaland. Haaland Close iravuga yuko byibuze kumvikana na Man City ubu bigeze kuri miliyoni 120. Zari miliyoni 150 zihwanye na miliyoni 170 z'amayero. Bakavuga ko uyu mwaka byibuze muri sama zizaba ari miliyoni 120 z'amapaundi zihwanye na miliyoni 150 z'amayero. Ntabwo wabikereza. Barcelona ni ikipe nkuru, ni ikipe n'izina rikomeye cyane, kandi ejo bundi nahoze mbona barimo barabona amafaranga. Nike yabahaye amafaranga menshi. Izo miliyoni 120 bazajya bazibona ku mwaka muri deal z'abasinye na Nike. Stade yabigiye kuzura, bari muri anniversaire y'imyaka 150. Kandi Nike ni nayo yambika afite ibirori byinshi noze mbona uyu munsi ahubwo bagombaga kuronshinga indirimbo ya nyuma izizi zisabukuru ko bari hari indirimbo 3 zari zisigaye muri zagombaga kuba ziri muri finale, ngira ngo uyu munsi ndaza kureba hagomba gutoranywamo indirimbo imwe izaba iririmbwa muri yubire ya FC Barcelona. Bazaba binjira camp n'uyivuguruye. Wagize se ngo kizaba ari igikorwa remezo cyoroshye. Igikorwa remezo camp uziko nuko yari isanzwe imeze. Laporta ataratangira kuyivugurura wayigerago kabona ni igikoko kakantu gateretse k'iki n'iki no gasigaye kanafunga kanifungura. No namara kuyivugurura urumva bizaba bimeze bite? Nawe yarayifunze reka. Ni nyine namara kuyivugurura bizaba bimeze bite? Ikintu kiba kigoye rega abakinnyi kwifuza umukinnyi ni kimwe, ariko no kumubandura aho ari ni ikindi. Ni ingufu z'umukinnyi, ni intege nke equipe ifite kugira ngo yikenure muri uwo mukinnyi. Hazamo factor nyinshi kumbwira ko Haaland azagenda Pep ntabwo azagenda City. Nibyo yes wageze kugenda kwa Pep bizatuma City abantu bayibonera uko babonye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bizashoboka. Ndaga City zigenda neza ntabwo bizapfa guhomba umutoza nka Pep Guardiola. Inyuma ya Pep Guardiola nta wundi mutoza ubayo kikaba umuzi mumumbwira. Inyuma ya Pep waboye mutoza oya Ancelotti ntabwo inyuma ya Pep rega twe turavuga rega Ancelotti yamaze kuva mu cyiciro cy'abatoza. Ancelotti yinjiye mu cyiciro cyabo twakwita se abarigenti abantu bashobora gusezera umunsi ntagire umuntu uvuga ngo asezeye twari tukimukeneye. Sinzi niba oya nirindi zina twakamushakiye. Oya mvuze abatoza nyine bicaranye ubona hantu. Oya mu batoza ubu ngubu turi kubona ni Pep ni ubakuriye. Abo rero ntabwo mbajyana mu cyiciro, ntabwo umuntu mujyana mu cyiciro cya Ancelotti. Ancelotti yarenze icyiciro cy'abatoza n'abavetera. Oya yageze ahantu arenga icyiciro cyo gutoza ajya mu cyiciro cyaba kisumbuyeho cyiyubashye. Cyitwa gute? Nubango n'umutoza w'abatoza. Ancelotti n'umutoza w'abatoza. Voilà. Urikumva? Ancelotti n'umutoza w'abatoza. Reka tugaruke. Haaland tuvuga tuti ubundi yabakwiye muri abari igihe ukurikije projet ya FC Barcelona. Ama equipe bafite uburenganzira bwo kuvuga kuri aba bakinnyi nk'aba ngaba. Aya ma equipe bafite uburenganzira. Barumva bafite uburenganzira kandi igihe bazaba ari ku Robert cyangwa se igihe bazamaze gutandukana na Robert Lewandowski. Byanga bikunda hatabonetse rutayiza umeze nkawe icyuho cyaba kibaye, kuko ahantu bitinyira no kubona muri kwa gutegura kwa Barcelona kw'abakinnyi bato ntabwo iri gutegura nyuma ya Lewandowski. Bivuze ko nyuma ya Lewandowski isoko ryo rizatabara FC Barcelona cyane. Deko nabigarutseho n'abagana n'itangazamakuru bamubaza nyine rutayizamu beza bari ku isi, aravuga ati ni Robert Lewandowski of course akazamo na Erling Braut Haaland sinamwirengagiza nawe n'umwe mu beza. Baramubaza niba Erling Braut Haaland ashobora kuba umwe mu bakinnyi ikipe FC Barcelona yasinyisha. Aravuga ati ikintu cya mbere navuga nuko ari umukinnyi mwiza, ikindi ubu ngubu ntago twavuga byinshi ko dufite rutayizamu umeze neza Robert Lewandowski, ariko dushobora kuba twamenya neza tukumva niba uyu musore nawe anejejwe na projet ahanga kwa Barcelona. Aka kanya nta kintu twabivugaho gitangaje, ni umukinnyi w'abandi, ariko mu kindi gihe kizaza
nibyo twarebaho kuko urumva ni de kuwaganiraga n'itangazamakuru ntabwo yigeze abihakana ntabwo yigeze agira yaganiraga na Mundo Deportivo ni barimo akora ikiganiro ntabwo yigeze abihakana gusa yavuze ko uyu munsi afite Robert Lewandowski kandi barishimye bari kumwe nawe ariko mu gihe cyose uyu musore bizabishoboka bazareba kuko urumva abantu batangiye kuvuga ngo reka tumenye byisumbuyeho nimba ko uyu musore anejejwe na projet iri ahangaha byanga byakunda urumva ko mu bitabo byabo Robert Lewandowski asohokamo Erling Braut Haaland byanga byakunda nawe ari umwe mu bari kuri wish list y'ikipe FC Barcelona kandi ku mwanya wa mbere biramutse nagendutse cyane cyane ko nira kontra ya Erling Braut Haaland byirangije n'uwo ari we ubona igenda asa nka chicken ije ku buryo ikipe kujya kumugura bitayigora mu mutwe cyane cyangwa se ngo yumve yabigiye guhendwa niyo yazabizo miliyoni 120 kuri Erling Braut Haaland hari n'abandi bakinnyi badafite imibare nk'iye nabashaka ko bazugurwa muri iyi minsi zawe amafaranga agurwa abakinnyi ugasanga ntago bikiri ikibazo gikomeye cyane kuba dekorera bigarutse bagana mu Mundo Deportivo nta bari inkuru yamaganira kure akagira na comment akora kuri uyu musore w'ikipe ya Man City nibisobanuye ko n'umuntu ubongo kuba yaganira nawe kandi tunibuke ko si igihe kiri giciyeho si wa Erling Braut Haaland yarahuye n'ubuyobozi w'ikipe FC Barcelona byanga byakunda hari ibiganiro rimwe n'imwe bakoze kandi byerekeza ku cyifuzo cya FC Barcelona mu minsi bivugwa ko ngo ari inshuti n'umuperezida wa FC Barcelona perezida papa wa Braut Haaland bivugwa ko ngo ari inshuti rwose yakadasohoka bigeze no kujya bahura mbere yuko ajya muri ari no muri Man City barahuye barahuye binavugwaho mwakira gihe Mbappe byasaga byarangiye yerekeje mu ikipe ya Real Madrid uyu musore nawe bamuhagarariye bagaragaye mu mujyi Barcelona binavuga ko ari izo deal zimo gutegurwa ariko kubera bitahise bako kanya bisa nkaho byafashe ubusa ariko bishobora ko ari inkuru tuzihibutswa cyangwa se tuzongera kuvugaho ko wenda niyo deal igihe yaba ari bimwe mu mbandiriza mushinga cyangwa se n'icyo abantu bakumvikana mu buryo buri vabo bashobora ko barakoreye hariya muri uwo muhuro bagize kuko nka Deco iki kiganiro yakoze cyerekana ko nta rwikiye ku rwego rwose bafite ku mukinnyi witwa Erling Braut Haaland mu gihe cyose bazaba bamaze gutegura exit ya Robert Lewandowski batangaza ko bishimiye ko bari kumwe ko barimo kubatsindira ibitego byinshi ngo bafite ibitego byinshi muri La Liga no ku mugabane barimo kwitwara neza ntago wajya kumva itumushyiraho pressure yo kumva ko bari ndutayizamu mushaka cyane tunibuke ko Robert Lewandowski ajya gutandukana n'ikipe ya Bayern Munich yaragize igitekerezo cyo kwifuza uyu musore Erling Braut Haaland gasa nkaho ibyereka isi yose kimushaka Lewandowski nawe ntimushimisha ugasanga atangiye gutekereza gusohoka mu ikipe ya Bayern Munich na Barca bizi neza ko nyuma ya Lewandowski ubuzima bugomba gukomeza kandi mu buryo bushyashya bujyana stade yabo ya New Camp Nou umudefenseur centrale ukinana na Kubarisi mukuru twavuga ko nawe yajya ku isoko gushaka umudefenseur iramufite intego mfite urwaye Ronaldo Araujo sinzi impamvu ujya Araujo ni muzima ahari Araujo na Kubarisi bose bagendera icyarimwe ne Araujo n'umudefenseur ari byageze yabarisa yazabihagaze nabi muri Mediane imeze gutya kandi ukayora bageraho ninde wayobora indi buriya Araujo n'umudefenseur mwiza kandi muri deri arega imvune nicyo kibazo rega Araujo ntabwo uramubona Araujo impamvu kivuga gutyo nuko wamubonye akina kuri kabira hari wenda hano mutima defense namubonye mutima defense naho rimwe na rimwe ariko ubundi mu myugariro mwiza aziko Araujo avugwa ko nano makipe mu gihugu cy'Ubwongereza akagaciro katari musa miliyoni 100 namubonye ayora umuntu witwa ninde mu defense utarayora umuntu muri kimwe cya kane igihe Gundugana yavuga ati dukeneye umuntu uri macuwa yayoye umuntu ebana ariko Barca byarayoberanye yabyarayoberanye hariya teka tujye mu muke wa Real Madrid biravuga yuko rero igomba kuba ibiganiro nimero 2